turatari iwacu kanari hafi tuzinzira uyu mwaka ni time ya victory. Uyu mwaka ni time ya history. Para cyane uyu mwaka cyane aye Lucifer na madame wiwe kandi rero twaro mukombozi utarashika mu cyane mutwihangana shokwa murushe mutwihanganire cyane mukombozi hasa la victoria siempre aka Lucifer. When you get in challenges, you fire the fire. If you think to be protected, you pass it to ashes. If you decide to be caught in the motion, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Sema Mungu. Muzi aye muvuga ayeyo. Aye. Chama mare. Uyo icyo namusabiye Imana. Nuko cyambe nambe yo mugore. Naramukeneye ikintu kimwe naye namusabiye Imana imuha ikirungo kizomurungaruka neza kitamurunguruka. Sasa murakoze mukombozi utagenda uyu mwaka barikunze n'abitunze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka n'ukuri bigiye guhagarara. Ubukene bwaratunguwe zanjye zitagaragara abo mazu n'abashonje tunakurikira ibituma wanjye ubura nkaronka amarira ibituma inshuti abagenzi bakunda bakanyibagira ibituma ingendo byose bigenda bigana bicubagira umwaka ibituma umuryango wacu bafatanya kugitwiragira ibituma turatari iwacu kanari hafi tuzinzira murakagira abagweni muri abapatiri. Uyu mwaka turifuza ikibondo kwa mabuti. Uyu mwaka turifuza ikibondo kwa mabuti. Kandi bizokuru. Ya icambere na mbere nuko nzi yuko Chamamare afise imbuto kandi atera kwipave sivyo. Abiteze ikibondo kwa Chamamare tuzokita gute icyo kibondo. Icamama. Chamamare je nagukunda cyane urabizi. Urabizi kabisa sana wewe inshuti yanjye sinzi naho nofuma mbura byose nofuma siba no kuri mariage gusa anniversaire y'umugabo mukomera amashishani cyane. Asante sana akoze cyane aye karibu cyane amatora madami wiwe aboneza yuko vuba cyane turabari kibondo vuba cyane turabari kibondo